Abisa bokaria baria bae thirikari ya kaunti ya Meru ngugia kugira mathokone matatune na kinya kiribiatho ndawa ya kurigire murimo wa coronavirus kana fumigation na ndini bachumirite gweteta bakiuka kinya nyuma yao kwiritandiria kurita ngugije batamukira mareja ibakure thirikari ya Meru etigire ku baria kenda bomba kuthiria maranda jao na kenda kinya kumbithio tumiri bwao bo ontuku Dennis Mugendi na Nteto Nkuruke. Nairobi. Basi taniritie na nkoro imwe na into biao bionde bekira uturo bwao ugwatine gukua na gutiga kenda kuonokia kaunti ya Meru kumania na murimo wa coronavirus indithai ni kiriro bali na kio nyuntu bamenya maro iria ibagwete uturone tibangi indi ni mabisa baria bandikitwe ni thirikari ya kaunti ya Meru kugira ngari mirigo na into bingi ingone bia barabara cia gutonya ona kinyama thikone ja baria bakwire gukurukira ni kira kirikanaga ni kumani na murimo wa COVID-19 na bariuga batari wa kinyandururu imwe igitaria meri na nku untu bakuria thirikari gukurukira minister ogima mishe kimotumanto mojuri ina mushara jwao juri batwe itwaerwe ngugi thirikari ya kaunti ya Meru turaikwa na kinandu bana mwankene ywa Isiolo na Meru kurwa na corona nao na kuratwika batu tuendelere kurwa na murimo jo nara tukithima anto na gospray anto na ngari ira ikuma na Mandera cia tonya bwa maowa itwamekere kuritangwe around meri ena mwankaru are no tutura kwirwa twengwene no tembese cio tuona kinya shiringi na riu no tukwirwa bitwa ikwa twikire mbese cia kurwa COVID-19 isi atengi national government na ire ya ke county cietu cionthe na kuratwika kaunti ya Meru utembesha cio bakure antu winda tangu nkinyanga bari nere nkinyanga irantu batura bonthe kuma Mombasa kuma ku iyo barabara baba ira bonthe nyanga iche mathiko sike aiko batu to wira kinyo atuka muntu akwete muri nkurika na ntugo mu mutuma na ndingire thimo amba ko muntu kwete corona kuma Nairobi tukagura ngari wikuluka tutachundumia na ngari che yeto wira twabwithie ngwe twaiturita itwaritire na ngwe ne batu nethirire na mbete tieto na twibarero turia turu na thirikari ya county na mbete ciatengire na cietire ku na ngwira twaitu tai ngwe mweri twari ngwe ntuku tweri wontuku muntu akoyambia ciake wontuku batu twarita ngwe kwemekathira tutembia turona tukaninga mutumo twambona ta mbete tukanenke tukatera mwankari batu na family oto arongo to toru mbituru ya ani mbituru nya bata to ira roro rubo ko wira rungari ngwe oni uturetera ndawa batu ikirawu itu tukamya weka ruwa utethiringia kura ruwe utembi utelanji utesaba muntu okira urukire inda tete ngwene na mwanka thayo utethiringi tukuona ngwe twate na nkoro embe kuciendera nukumenya twekite maisha yetu atari na nuntu itu turaugaira ngari na antu bara twina bo jabatu lastire turari zotere kwendi itanda bya kumamira nuntu tukura thina twaganya bya kure mudiene turenderia itanda bira tumamaira na ndi twirara ndi nuntu bokwithirwa mbecha uticio twirarau nyomba iturengerwe na ndi turiuria ire tukona haki yetu na te atukuromba nuntu mbecha cietu iturikitie gwita ngugi naku ondiria mabisa baba bogiraga bagwitia aki yao ya kuriwa mbesa nego kurikana kuri na mbesa mungana jwa milioni 36 ona kinyasia mirandi mwanya tiajukirwe na kwathurwa kaunti ya Meru cia kurwa na mpanga ya coronavirus tukurukirie ni assembly cia yatokera ndone ya coronavirus Ingi tuekirete kwa youth Meru service Kenya Meru service polytechnic cia ingirwe kwa gwate nao kwa Kenya beshire to uromba ntu betu Kenya tukurukiria ni tuchekere lindo ya corona virus mbia cia COVID-19 cia thirikari kitambo na tubati kulewa mbia ciato etha ikwathukana na thirikari tugeta kulita ngugingi so katukuria thirikari ya kiraituri
kekaria atia itongeretwo ingabana kiraitu na munini owe Titus Ntocio bate kumba kumanenji kuria antu meshara endo ntosuri burenda kuiba so muntu akwire iroboke yakuwa muntu umanare muntu okuwera kana nare muntu okondili na mantu akorona kato muigire kaina ka obato ndani ko thain kana na family ko rande thiri atira muntu agothiro bweteta kuwa narara mana sana. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Igembe, County ya Meru.